Бег на 400 метров. Николай Обоева приводит готовность к этому забегу. Arta Küren. Станция 400 метров. Otoy edergerli bu manna min sana ıkbar 12 kıtta hacat bağdurttan kim dağını söyleme polokta. Алексей Сазонов. Ece genetten ki helok atır akkas. Torun da bağırbat, hecen da bağırbat. Яков Дмитриев, Дагестан Нагорицын, Артем Дьяконов, Алексей Хабаровский, Николай Обоев, Павел Грудянов, Ondan bu Götkörün kennetten Алексей Соколов. Спортсмены готовы. Бегут, можно так сказать, полтора круга. Линия старта и линия финиша находятся в разных местах. Там старт. Cere attar düştüler. Cere okurduk mannege ergir kennetten Alexey Sazonov bastakı Çolustan'daki bitse kadar tüyler Ruanda Siden Davasta Boris Vishkov Baybaldır üzerine Bartyom Diakonov bir de gelen Vladimir Sologonov toğara baran yerin kihi kırın soğuyer Алексей Сазонов. Kavadır gideci 200'ke vurna 400'ke Respublika ürün gümüşmeder haine Gideci ütbekten Allah'a Cere finişin kaka Çubahadır Bu var finiş bu dağıtır Finiş bu bana bağ balığa Bastakı Alexey Sazonov Boris Vishkov 200 Jolustan Duya Kapto Алексей Сазонов выигрывает. Hayatım dağını ediyek bit. Bastıkı 200 öydüler. Победитель на Belgin 400 ühüspüdü. метров. Yakıptağ Jolus. Ara bara ki bittire. Anu kara kutuk kutuk sojalar kut. Bara khas bidi badurga. Tuspa beni melahtar.